ASIGI kunmathoi kuntaruk phauba WAKO India Kickboxing Federation SHINDUNA Maharastra ki PUNE da pangthokhiba Children and Cadets National Kickboxing Championship 2024 da Manipur team na Tongan Tonganba medal kaya Lourakpa Ngamle Manipur ki apunba sanaroi 35 na saru yakiba championship aduda gold medal taruk silver medal mari bronze medal ahum punna medal 12 Lourakpa ngamkhre gold medal Lourakraba sanaroi sing asi Hungary gi Saima Sports Hall Budapest da pangthokadaba Cadets and Juniors World Championship 2024 की दमक selection तौरक ले हाइरी अदुबो World Championship असिदा सरू याबदा चंगदबा सेल थुमगी फिबम फत्तबना सरू याबं ngамलोइद्रा हाइबगी मी पाइबा लै हाइनसो सानरोइ सिंगना फोंदोरक ले Championship असिदा मेडल लौरक्रबा सानरोइ सिंग अदुदे अंगोम योहेनबा मैतेना गोल्ड मेडल अनि TS यामबना गोल्ड मेडल अमा कब्राबम जैमसनना गोल्ड मेडल अमा M वांगलेम्बी चनुना गोल्ड मेडल अमा लमाबम जोहेनबना गोल्ड मेडल अमा के चिंखै nganbina silver medal amaga bronze medal amaga lauraki Y Tongan Tonganba silver medal ama P Niranjitna silver medal ama T Bazitana silver medal ama Yohan B Khangembamna bronze medal ama amade T Rosanna bronze medal ama lauki championship asida Manipur team gi manager oina TS Kiran coach oina Moirang Them Chining Khombi Chanu amade Ningthauzam Yaifabam Maitei Nasar Yaki Children amade Cadets National Kickboxing Championship 2024 asida sanaroi singna medal kaya laurakpada United Association of Kickboxing Organization Manipur ge General Secretary na harauba amadi thagatpaso phongdorakle